Tinitus ili zujanje je neprijatan osjećaj manjeg ili većeg intenziteta koji pacijent čuje, iako taj zvuk objektivno u okolini ne postoji. Pacijenti obično opisuju to kao pištanje, šuštanje, brujanje, kao polje zrikavaca ili kao zujanje komarca. Tinitus je najčešće posledica oštećenja sluha. Često se viđa zujanje i nakon izloženosti jakoj buci, kao što je, na primjer, muzički koncert ili streljana. Osjećaj šuštanja često viđamo nakon upale uva. Međutim, moram da napomenem da postoje i opasni uzroci tinitusa, koje na svu sreću ne viđamo često, a to je akustički tumor, čiji je prvi simptom jednostrano zujanje. Tinitus o kojem sam govorio je subjektivni, jer ga čuje samo pacijent. Međutim, postoji i objektivni tinitus. Najčešće je to kakav zvuk u blizini pacijentovog uva, koji ponekad može čuti i lekar korišćenjem specijalnih dijagnostičkih metoda. Obično je u pitanju pulsirajući zvuk koji proizvodi obližnji krvni sud ili tremor mastikatorne muskulature ili krckanje u viličnom zglobu. Tinitus lečimo antidepresivima i tinitus maskerima. Tinitus maskeri su aparati koji proizvode šum koji maskira nepodnošljivo zujanje pacijenta. O alternativnim metodama lečenja tinitusa, kao i o eksperimentalnim metodama, neću govoriti.